Tauni ino ya Karuga yuikaine muno na arutwo a University ya Laikipia aria makoragwo makomborete manyumba ma guikara na wonjoria aingi matanyaga kugunika na arutwo aya wa indo ta irio naguo ugagikorwo niguo muingi mwena uyu kuona thukuru uyu uri na arutwo aingi na thabari ya guthie tauni-ini ya Nyahururu igakorwo ni itena na hari bata tauni ino kwambarario na kumihe riri mweru kuria maria matanyituo gwikwo ni gwikira barabara rami matawa ma ugitiri guthondekwo kwa mitaro ya mai ma giko na njira ya arutwo aya kugeraga magithie thukuru. Wodi ino ni wodi dene iri voters giri 43. Now, gitumi na ni wodi very productive iri urimi muingi muno ikinya riria turenda gukinyukia ni ririku ni processing ya indo icio cirauma migunda witu cire raw materials yake kuringana na aikari mwena uyu undu uyu ni wa mwanya kuona ni makoragwo na thina riria kwaura thiini wa wonjoria wao aingi ao aria mendagiria thoko-ini ya Karuga. Kwina thoko nduko kwina thoko na ni tukorwo nginya twina stage uguo ni turona atiriri kwina mawira mekuonekana kando na gukorwo ati no barabara na gwikirwo lami kana na gugithererio tauni ya kieherio kiria turona kwina mawira mekuhanika. Pale ilikuwa hakukuwa na biashara nini, hakukuwa na biashara mingi, so ile time kumenyesha hatukuwa tunaweza kufanya biashara zetu wapi hapa nje. Arutwo aria makoretwo mwena uyu mahinyitie ati ni mahuthiraga mbeca nyingi riria marathie tauni-ini ya Nyahururu na kwambarario gwa tauni ino gugagitigirira wonjoria nio maroka kuo. Sai wenye wanafanya biashara wako tu kwa jua, but the moment imekuwa a conducive environment for business, one, watu hapa watakuwa nakuja kutuzia, that's one. Number two, the students hapa instead ya kushinda wakienda place kama Nyahururu kununua vitu, they will buy their things from this place. Na pia I'm looking for a Karuga that itakuwa equipped kama ni vitu za electronics, mali, mtush, kama ni kikomba tupate kama ni kikomba kadogo hapa. Gavana wa Laikipia Nderitu Murithia ugite riri ni ikinya rimwe ria kwandandura urimi wonjoria wa iganda na ukui ta njira ya gutigirira wonjoria ni marithiaga tauni-ini iria nini na mieke ya mawira kuri mbeu njithi yongerereke. Tauni to ya Karuga kumithondeka na fara, drainage, mai, the utilities ciothe kinya siwa nigetha tuguciririe biashara cia agricultural processing wambiriirie na iria na fruits na vegetables. Indo icio ndirakwira nicio arimi aitura riri marimaga koguo rira process uratigirira ni mona thoko njegega koguo na okanyamu kahuga kaingaingiha. Handu-ini ha Kameme TV kuma guku kaunti-ini ya Laikipia, ritwa riakwa ni Paul Mwaniki.